Well, deti tema tayo kakabsat, series of lesson, 10 major areas. Everybody read, go. 1. Tip lesson 1 tayo, change your thinking. Change your thinking. Romans 12:2 is the verse. Romans 12:2. And be not conformed to this world. I need you to listen, ha? Basit ledi preaching ko kakabsat. 2 pages la itata. Dati kat 5 pages, tatagat 2 pages lang. Amen? Makiktot kayo, baka 15 minutes nalpasan. Okay? So nga, dumgag kayo nga na imbag. Kat napindas, dito iburay ko kada kayo. Awalang kukurap. Awa nagang anges. Amen? Okay, everybody read Romans 12 to go. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ti umuna nga dapat mabalbaliwan kada tayo, thinking. Everybody say thinking. Now, there are 2 words that I want you to understand. Di kaya't nga sa wundet at change your thinking, there are things you need to unlearn and things you need to learn. Everybody say those 2 words, go. There are things you need to unlearn and things you need to learn. That is my challenge. Ti may nga karigatan kakabsat, nga isuro ti tao is to teach them to unlearn things. Kasi, digidjay banag nga nakasanayam tinabayag. It has been the normal thing in your life. Agasem ta iwaksim de, kakabsat na lakakade. Esparigan, kanayong kang agsigsigarilyo, ikatem, nalaka? No, it's not easy to unlearn things. That is a difficult part. But you need to. Tawatan niyo? Teko na tayon, hanga nalaka nga itake. Ang alangan nga hamo itake. Di ka pa'y ma-poison, brother. Right? So, in the change of thinking, ado dagiti thinking tayo that we need to unlearn. On the other hand, when you talk about the change of thinking, there are things you need to learn. Narigat mandetan. Kasi jay unlearn, adda digitay kasanayam nga dapat nga maiwaksi. Di jay mat learn kakabsat, haan mo nga normal deta, ng pagbalinam nga normal tibiyag mo. Asla ko madeta pa nag-devotion, hang nga normal deta king ka. Ng pagbalinam a normal part of your life. That is the idea of changing your thinking. Do you understand? So, tatagakabsat, titapik ko kada kayo, on this lesson, change your thinking, the 6 mind shift. The 6 major mind shift. Things you need to unlearn and things you need to learn in your mind. Are you ready? Basahan tayo ulit. Ano title na? 6 major mind shift. Meaning, at the inem nga dapat mo nga i-unlearn. Meaning, normal ti biyag mo deta, ngam dapat ikatem. And 6 things you need to learn. Major things in your life. Meaning, haan mo nga biyag di haan mo nga normal, ngam pagbalinam nga normal nga parte ti biyag mo. Do you understand? Are you ready now? Okay. Kaya't nasawan, no kayat yu ti agbalin nga nabunga a Kristiyano, nabalegi a Kristiyano, deto iti dapat umuna nga balbaliwam. Mind shift. Change your thinking by the renewing of your mind. Are you ready? Okay, number 1. You need to unlearn the world and learn the word. You need to unlearn from the world to the word. Kasi kakabsat, ti panunod tayo na ilubungan.
deta ti dapat mo nga iyan learn. For example, idi awan pay kingkat isa uti apo, basta daubraem, diskarte lang. Tatang kakabsat, Biblia. Haan nga umdas a diskarte lang. Ti problema pa'y, idihang ka pa'y na-save, basta dakayat mo nga ubraan, hamo pampanunutan no linuluko ta, wagas mo no saan. Basta maaramid mo. Tatagakabsat, no ti style mo ti panagbiag idikat linuluko, ken na inlubungan, deta nga style, unlearn. Ang nga nalaka deta kakabsat, kasi isut nakagawiam, anapay tikwa, kaugalyam, isut kasanayam, ket no agtrabaho ka ita, nga hanga linuluko, kasla dete hang kasanayon Naawatan niyo. But that is a major mind shift. At han na mabaling nga sumurot ka ken Apo Jesus, nga ti estilo ti biag mo, linuluko, ken na inlubungan. No sumurot ka iti Apo, masapol nga ti panunot mo, hanga na inlubungan. Unlearn it, and you begin to learn the word. Awatan niyo kakabsat. Iso nga itata, sursurwan niyo, dati, hamo pang panunutan DJ what the Bible says. Awang nga rod, awang pulos Biblia. Puro diskarte lang. Hangko ibaga nga dakas ti diskarte. Hangko ibaga nga mali ti diskarte. Kasi amin na ba nagamakita mo diskarte amin deta. Engineering. Amuyot Ilocanot engineering, diskarte. Iso nga no engineer ka na diskarte ka. Kat no madiskarte ka, engineer ka. Iso nga, urihan ka no nag-engineer, no nadiskarte ka trabaho, engineer ko na, dalat naging ka. Right? Ngam ti panagbiag mo ita na puro diskarte. Kasi, no diskarte, pati Domingo mapa mo, diskartyan kakabsat, nakalukat ta store mo. Madiaga kakabsat, na inlubungan na panunot deta. Dapat i-unlearn mo deta kakabsat. Kat ti sursurwam the word of God. No dati, ti Domingo, nakalukat ta tiyang game, nakalukat di jay restaurant mo, no store mo, tatan ti Domingo, naka-closen. At you have to unlearn, to learn the word of God. Nawatan niyo kakabsat? Anapay ti kayat ng asawon deta. Dati, ti question mo, what does the world say? Anat trending, di ba? Anat uso, api mo deta, ito kasi ang uso, ito ang trending. Yan dati ang utak mo, di ba? Ngayon hindi na yung uso, hindi na yung popular. Ang isip mo ngayon, what does the word say? Yan. So unlearn the world and learn the word. Nawatan nyo kakabsat? Pagkadupe lang ti worldly things, ti biyag tayo. Number 2. That's simple lang dito. Number 2, that you need to unlearn and learn. Ready? Unlearn earthly things from earthly to heavenly. From earthly to heavenly. Dati, jay panunod tayo kakabsat, puro na indagaan, pang temporal. Diba? Ti excitement tayo, affection tayo, anapay, ti appreciation. Kat puro na indagaan kakabsat. Diba? Kung kunak ije Australia itay, kalaki ni Aldrich, idi unsave, permi set up di lugan na. How you can double the speed of your car. Kasano nga i-lower mo. Earthly things ka road. Ngam itanta na save ka kakabsat, awan unay riknam ti kakasjayan. So uray makakita kang kakabsat kung kunam, kastaak mo didi, so na ayan ti panunot ko't kakasta. Ngam idi na isalakan in-unlearn ko di jay. Inibatakon. Kasi ti panunot ko, puro na inlangitanan. Matthew 6:19-21. Lay not up for yourselves treasures upon earth,
where moth and rust that corrupt, where thieves break through and steal. Ano ba? 20. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust. Kaasam deta? Idi, awang panunot mo kakabsat nga di kita naindagaan, mapukaw, aglabas, mauma ka, mapuuran. Isot ayan ti affection mo, correct? Ngam itan kakabsat, unlearn eh. Ibatam di jayan. Kat ti sursurwam ita, DJ ko na lay up treasures in heaven. Ti kunam di bagim no kwa, will this matter in eternity? Deti ba ubraag ita, at danto gongguna na di langit, at danto nga ta. Wenno agsaysaya nga klat tiyempo kadigitoy nga bambanag, kasi puro na indagaan. Oh, naawatan nyo? Colossians chapter 3, 1-3. Colossians 3, 1-3. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Ano di gijay things nga adjay above, nga iso ti sursurwem itan kakabsat nga ipurso. Anat ipurso ti Ilocano? Iso tari gagayam nga makupikupam. Ana? Corona. So gaputa di giant ti kupikupan jay pusom nakagagagat kag solwiningan. No dati, tala pag basketballan ti gagat mo. Kat no may panggap ti solwining, nasadot ka. Tatagakabsat awanan. Di kita basketball, kat kasla bodily exercise laging ka. Haan na kasla dete, no agay ayam ka, kat kasla dete, ti pas nagbukot kasla alanda, kat PBA uray sa amat. Diba? Ada di kiti agay ayam basketball nga uniforme na pelang, kada pa nagay ayam na pelang, kat kalati adagop observe nga again list ti PBA, kada NBA kakabsat. Permia, no alas 7 kunam ti ayam, 6:30 at dadjayan. Ngam no kapilya kat alas 8 kunam, alas 9, asubang puat, suyaab, nga suyaab. Apay kakabsat, kasi jay panunot na naindagaan pelang, di kita'y pang nainlubungan. So, if you want to have a fruitful Christian life and victorious Christian life, you need to unlearn that and learn heavenly things. So nga kuna nakakabsat, set your affection on things above, not on things on the earth. Set your affection, among tingin na sa undeta affection, jay maka-apektar, jay puso, meaning, ti dapat paka-exciteam hanga digiti na indagaan. Ti paka-exciteam dapat jay na inlangitan. O, unlearn and learn. Nakita yung kakabsat? Deta ti change of thinking. O, mind shift, number 3. Maikatlo nga mind shift mo. From self-centered to Christ-centered. O, deta ti maikatlo nga mindset. From being self-centered to Christ-centered. Anat kahit nga sa wundeta kakabsat? Okay. Now, ti self-centered ngamin nga panunot kakabsat, kahit kasla di jay rich men ijay Luke chapter 16. O, basahin tayo. Kitaan nyo ti self-centered. Ayan. Luke chapter 12, gayam, verse 13 to 21, pamon. So, dito, dinggan nyo nga na yung bag, absatan, dakbulbulang-langan lang, ayan. Oh, Luke chapter 12. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Luke 1:13. And he said unto him, ala, idiretso mo na, ang ka-jerits menan. Okay, 16. And there was a rich man, kunana, di ba? Nagapit. Among deti nga tao kakabsat. Nalaing nga tao. Iso nga, hangka bumaknang no hangka nalaing eh. Right? Ngam hanga jik pagbaknangan ti pangrukodan nyo tatao kakabsat. Kasi baknang deti nga tao, ngam awan Diyos na. Kaya dito sa church, as your pastor, the Lord taught me not to gauge people and respect them because of their material wealth.
their earthly title. Hangga deta tres respeta rin tayo, dito yung kakabsat. Awan di kita. Hangga isuti pud no kumama i-appraise ka, appraisal, amuyot word nga appraise. Kunada kumagat, appraise man ta motor ko, manungat at presyo na pay. Oh, kat no nakita na kakabsat nga urig, pelang di kita, ano daganan? Pyesa na, nangina pelang. Ngam no nakita nan, Honda, ngam jay kick nagat, Rosie Mutan. Tapos, DJ makina nagat, Motopos, kunana Mutan. Tapos, jay ligay nagat, Made in India, kunanan. Agat bumaban kakabsat. Tapos, kipit pa'y di tangke na. Kiwing pa'y di tinidur na. Agbibitin pa'y ti rayos na. Pinaandar na, agal-alag. Awaan na nakakabsat. Uray baluram 30 mil, awam mayat detan, 5 mil, baka pakilong paikit din ko nada. So ti pangapraisan ni Apo Diyos keng ka, hanga deta kaaduk kwartam, kasi nalakat agpaaduk kwarta kakabsat. Laingam lang, agdiskarte ka lang, umaduk kwartam. Ngam no kayat ti Apo nga iya-praise na ka, kita na ta karakter mo. Taawatan nyo, iso nga diti church, hantay nga iya-praise ti tao nga kabsat. Gaputan na baknang, nangato title na, isot boss ta trabaho, isot ti principal, uno sikat supervisor, uno sikat manager, awan digita ka kabsat. Digita kat, ba't ti pang-praise am ti taohan na iso? Oh, naawatan nyo? No. Okay, kita ko na rich man. Oh, kitam ti panunot deto nga rich man. No ko ma-appraise ni Apo Diyos kakabsat ket maag ko na. Anat pang kitam ti maag ket panunot kakabsat. Apay maag ko nam tatao, gaputa pa nagpampanunot na saan? Oh, apay nga nababat appraisal ni Apo Diyos. Kitan tayo no apay. Certain rich men brought forth plentifully. 17. He thought within himself saying, what shall I do? O anat ka na sa deta ay, self. Deta pelang ko na ni Apo Diyos na dispresyon, awa na, one presyon, nababaga ko na. Correct? O ituloy tayo. What shall I do? Because I have no room to bestow my fruit. Very impulsive. So nga da kayo nga impulsive, agan-anad kayo. Isot mangi pababati, kinakarakter mo. Verse 18, and he said, this will I do. Kuna naman na yun. Dito iti ubraag, kuna na, I will pull down my barns, build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. 19, anak ko na dyan, and I will say to my soul. Kita man deta? Agwing-wingiwing ti Apo na, awan dedo na babakalidad na full. Di thinking na full. Thou hast much goods, kunana, laid up for many years. Take thine is. Noon lubungan kumagot, sana all. Baknang. Diba? Oh. And be merry. Anak ko na ni Apo Diyos, the next verse. But God said unto him, thou fool, maag, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Agasam deta kakabsat. Self-centered. Isong hangata bagiyot kasarsarita yun no anak kayat yu kakabsat. Something that you need to unlearn is this. Idihang ka pa'y naisalakan at da planum tibiyag. Kayat ko detoy. No naisalakan kan, iwaksim deta kakabsat. Uyusam, no kumabado, ikatem kakabsat deta apanunot. Unlearn it. Kat anang arot ti sursurwam. Sursurwam deti Acts chapter 9. O, kita ba? Anak ko na ni Saul, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Anak ko na di rich man, this will I do. Self-centered. Anak ko na ni Saul, Lord, what wilt thou have me to do? Iso nga, da kayo nga agbasa ti college, i-unlearn nyo, di kita kayat yung nga turong ti biyag. Damagan nyo ti Apo. That's what you need to learn. Da kayo nga naggraduaran ti college, ingkay ti career. Hanga,
anak kayat ko, anak pagbaknangan. Hangga di kita kakabsat, iyan learn mo deta nga mindset. Ti sursurwem, apo iturong nak, anat planom, anat kayat mo. Kasanuak nga makatulong ti ministry, kasanuak nga makapartner ken pastor, kasanuak nga makatulong iti mission, di jay ti sursurwem nga panunot. Unlearn, to learn, do you understand? Nasursuro yun deta, nuno sa ampay. Baka agawid tayo, so pela iso panunot mo. Hello, damagaman ta kaabay mo, dingdingag kamot lang ko naman. Amen? You see? Kat dukas ta kakabsat, agat hanak marigatan nga preach the will of God. As pastor, hantay marigatan nga recruit, may ka-exol winning, kasano may exol winning kakabsat, kat nakabisbisi ka no. Hanakan masango, ano't han na masango? Jay trabaho ti apo. Aping han na masango, jay trabaho ti apo. Una ta, han na pa'y na-unlearn ti ambisyon na nga road. Di na pa'y nasursuro, jay pagayatan ti apo king kuana. Busy ak, kung kuna nalatan. Naawatan nyo kakabsat? You see? So, you need to unlearn self-centered and learn Christ-centered. Lord, kunam. Amin di gito, iti pagayatam ti masurot lata ti biyag ko apong. Next, number 4, mind shift. Number 4 nga mind shift. From fear to faith. That's another mind shift. From fear to faith. Dati kakabsat, basta daparikot ken problema, the automatic response mo, agdanag. Right? You just heard a bad report. Awam mutlanganen iti mauray mo. Anat automatic mo ide nga panunot, fear. Asano nga rodeng gitne, agandar ti aldaw, adot kasapulan, umayan ti masakbayan, fear. Right? Tatagakabsat, iyan learn mo deta nga panunot. Basta the problema, fear. Worry. Basta the bad report, worry. Negative. Nawatan nyo? Basta the problema, ma-stress. You need to unlearn that. Adu ka datayo kakabsat, nabayag ka nga na isalakanan, ngam kasta, deta pelat sistema nga operate tabiyag mo. Iso nga di ka maka-church At di worry ti mang down king ka Isot mang discourage king ka, di worries mo. Hangka makasurot ta Bible study. At permi agparparikot kalatat kas kasapulan. You are driven by fear. Isot sistema You need to unlearn. Kat no tatang kakabsat, anat sursurwam, faith. Basta da problema mong kunam apo, dakkel ti problema ng dakkel ka. Inaklakit di maki Bible study. Apo, hangko na mit di je kasapulak itakat at daka kasapulak tumbigat, inaklata pela maki necrological service. Orita libret merienda ijay, samo ko na. Diba no inka maki necro libre, amen? Agawid kang agburarog, pansit, ay brother. Pasaray Miki, pasaray sopas. Amen? Di mo lang amo nga tuno agawid ka ag miracle ni Apo Diyos. So nga brethren, listen. That is a mind shift. No aging gana ita kakabsat managdandanag tay pelang. Alis tute nga maupupay nga isot gapuna nga hantayo maipasnag ti panagserbita iti Apo. Unlearn it. Amuyo recently ni Dexter, di member tayo di Australia, kat nag-apply da iti permanent resident. No permanent resident kan kakabsat, kasla citizen kan no kadjayan. Aging gangahang ka permanent resident di abroad, unstable ti status mo. Ti problema kakabsat, 20 months nga orayan da from the lodgement of the application. Kat ti pakai 20 months to May kakabsat. Ana ita, March
Kaya't nangasawan, naka 19 months yan. So medyo agis-isa man, umayon, data permanent resident, kung kunana. Di problema kakabsat. Idilones, at the report, ijay trabaho, nga dijay kumpanya na kakabsat, gatangan ti sabali nga kumpanya. So there will be new administration. Kat ti problema na dijay, DJ boss na, nga isut nagpirma, nga nang i-apply kang kuwana, pumanaw sa jay. Meaning, bale wala, void amin di application. 19 months and 2 months lang na, agsangsangit da nga agasawa. Natural. Ni Gretchen ko na nagat awanang, paawidin na tati apon, awid ka agad. Yan yung natural sa atin at isong arod, normal tayo kakabsat. Isot normal tayo but you need to unlearn it. Kung nakadakwa the Dex, God is about to perform a miracle and God is only preparing your heart. The bitterer the battle, the sweeter the victory. The more painful the process, sweeter the victory. Oh, makita mo lata kakabsat, malpay daya, fear. Ngam makita klata, uray kas jay, tuloy-tuloy dalata kakabsat, Thanksgiving, mapandalatag bisita, mapandalatag Bible study, mapandag follow up. Handa nga abalayon ti problema. Handa nga dete, bisbisitaan na problema may ka dito, tagtutungtong tayo problema. Wala. Pandalatag bisita. O itay nagtestimony ni Dexter, hanapin mo ni Gretchen. Nangag ko kunana, praise God, kakabsat. I received a news today. Hindi na minsan kami dito, hindi last week dito ya, ngam itatayang kunana, I received a news today. Nga kuna DJ boss ko, handa mo't la ipatuloy nga ilako di company. Di ka dagtuloy di bisa nakakabsat. Palubos iti apo. Adangarod nagangganab na ita no nagdandanag. But it's our natural. But you need to unlearn that thinking. Nga basta da problema, kasanaw. Kasla dete ka maudyanan tilo. Binumbada ta Iran, awanang kasanaw. Ngumato ka no 15 pesos ti litro, deta gasolina, awanang kasano tayaw. Fear, amen? But you need to unlearn that fear. And learn to walk. Sabi ng 2 Corinthians 5:7. Anak ko ng 2 Corinthians 5:7. For we walk, that's the walk you need to learn. Walk by faith. Yan. Not by sight. This is a very important mind shift. Do you know that during the ministry of Jesus Christ, deto iti kanayon nga isurusuro na kadagiti disipulo. Tanumanen kakabsat, agdanag damanen. Maaburido damanen. Anat kaya sa unang, agnervyos damanen kakabsat. He would teach them faith. Mind shift, mga kapatid. Amen? Next, number 5. So, review tayo man dyan na adult tayo so far. Number 1, mind shift from world to unlearn the worldly things and learn the word. Number 2, number 3, unlearn the earthly and learn heavenly. Unlearn being self-centered. Hangat asarming ti kasarsarita mga anak kayat mo, haan, apo anak kayat mo kunam. At surusuruan nyo. And then number 4, unlearn fear and learn faith. Number 5, from selfishness to servanthood. You have to unlearn selfishness and learn servanthood. Anat panunot ti tao nga naimot kakabsat, kat he is Mr. and Mrs. Duck. Anat Mrs. Duck, kwak, 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 amin. Siyak, siyak, siyak. Right? Kasano ko mga tumulong at masapol ko tulong ko na nakakabsat. Iso nga awan, ure umay makikapilya, awan pakialam na't kaabay na. At ako na kasano nga tumulong at ta problema, nagatsakpay ko ta da problema. Selfishness de ta kakabsat.
Deta day tao nga numalpas, gimong kat, di man lang makialaman o agawid, latang kakabsat. Unlearn that. Di ka mo't labapan makialaman mo ta makikumusta-kumustaan at prayer request mo, o ipag-pray kan to brad. At ana nga rod, selfish. Tela bagin at panunutan na. Amuyo kakabsat, ti disenyo ni Apo Diyos that we help one another. Kaya't nga sawan, no tulungan na ka ti Diyos, ti pampanunutan na, tapno makatulong ka ti sabali. No i-bless na ka ti Apo, ti pampanunutan na, tapno makatulong ka ti sabali. Angam no selfish ti sistema nga daking ka, hamo maarami deta kakabsat. That's why you need to unlearn it. Ikatan nyo deta, kas lang, amo yun no example ko ti world missions, missionary, parang ito yung mga mindset ng o ng churches na, kasalo ko mga tumulong kam ti missionary, dakam tupay ti church mi, aduk kasapulam mi kunana. Kat deti church tayo, kat aduk kasapulan tayo. Yes, ang that nasursuro tayo, nga halang nga DJ, kasapulan tayo kakabsat, iti panunutan tayo. We realize that if you have a need, plant a seed. Oh, we have to unlearn selfishness. Ngano, the problem kat isulatan. You have to learn servanthood. Nga dito'y kakabsat, halang nga tabagim ti panunutem no sinut tulungam. Learn that. Dakay ngayang people, agtitinulong kayo. Learn that. Amen? Adults, agtitinulong. Deti churches ti HBBC, awan ti inimutan kakabsat. Iso nga awan ti may nga church tayo, dito yung nga uray dumakkel ng kunanagat pastor. Putulin na kami yan ti HBBC. Awang kasta nga church tayo, dito yung kakabsat. Kusa rin dumakkel pa iti Hawaii, uray dumakkel pa iti Pasukin, uray dumakkel pa iti Claveria, pinadakkel ti Apo ida, tapno kadwa tayo, nga mangtulong ka, digiti mangrugrugi manan. Ngam no selfish kakabsat, pride deta kakabsat, ego. Kaya mindset ko ang mga pastors natin, hindi tayo ganon kako. Ngano nang rugi ka, dependent. Adato ni Preacher Alpierne, tilasam. Tatagat tultulungan tayo isuda, dependent. Amen? Support, allowance, renta, kasjay. No agparenyo ti tricycle, pastor, agrenyo tayo ti tricycle. Pastor, agpakpakitak kambasnan. O, masukat ang mantaligay nan. Amen? O, tunukwan kakabsat, isuda jela sam, they can stand on their own, independent. Tatan, tuno independent dan. Handa ko na, pastor, katan na kam ti HBBC, we are on our own. Ano nga we are on our own? That is selfishness. Kitam nga ti HBBC, kat adut mayanak na kakabsat, ti kayat nasawan, no di makkel kay talasaman, ag-level up kayo, partner kayo nga tumulong kadigitan. So that your resources are not just for your own needs anymore, but also to help others' needs. Ang no selfish na panunot, awa na, bukbukod na lataga kabsat. Iso nga among, nagrigat ti agawis ti tao no daddo mga umay kay man tumulong Bible study, awan man panpansin, selfish. Umay kay man makinekro, awan kakabsat, ag-review ako na. Nabambanog. Sino ta na nabambanog ka, datayo kakabsat. Ngam saan, at selfish ngamin di mindset na pelang. Ngam no maikat nan to deta nga man naging bubukudan ng kakabsat, umay tumulong deta. Isong rin na bayag tayong kakabsat, kasla adupel at dapat mabalbaliwang kanya tayo aya. Unlearn selfishness and learn servanthood. Anak ko na nandiyan Philippians chapter 2 verse 5. Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Anak ko na nandiyan, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Iatras mo. I think that's verse 3 or verse number 4. Kita ba? Anak ko na, look not every man on his own things.
Amot lang aming nga tabukbuko jukit kidan. Iso nga siguro han nakaiyangat ti Apo kasi selfish ka. Amoy di kita churches, kunar istoryaan nga rod ni missionary, babatit nga churches, village churches, dadaji bambantay, ag support that missionary. 300 plus. At dapat support na, amoy, at that church nga ti support na kingkuha na, 5 pesos. At ti gold, dagat support all. To 300 plus di missionary. Kat 2,000 lang di jay monthly nga commitment da, support all, disag pa 5 pesos da nga missionary. Pero istoryaan na kakabsat. Nga di gito yung churches nga agrig-rigat, idi ag-support dati mission, isumot ti panang padakkel ti Apo kadakwada. Di mo amo nga taki na imot mo, adadang nga mailumlum ka. Ngam no ikatem taki na imot mo, katagbaling ka nga serban, pampanunutom ti makatulong, ilungaw na ka ni Apo Diyos. Anak kayat yaw, mailumlum-lum mo no mailungaw. So katamta panunot mo. Oh, nalawag. Awang kakabsat, nabayag na tayo kung mga natulungan ti Apon, ngam di panunot tayo ti madi. Madi. Kala ko malugam, patarayan na kagat. Nay, agpugsat mo't di sila niya, kung na nagat awanan, kakabsat, tarim na naman na. Oh, last, number 6. Mayat, dito yung lesson tayo? Mayat ko na kita. Mind shift nga road. Mind shift number 6. From greed to generosity. You need to unlearn greediness. Anat greediness kakabsat? Kwak, 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 kwak ko na pato. That is greediness. No kasta tayo, kasi, tingnan nyo dito ti professional term ti greediness. Ti professional term ti greediness, anak ko na yo, accumulation. Tika na sound dito, accumulation, agur-urnong latak kwarta na kakabsat. Kakabsat, i-unlearn mo. Tingnan daga, from a biblical perspective, hanadakas ti agurnong. No adda pa ka isang rata na like, agurnong ka for emergency. Bible yan. Joseph, 7 years nga nagurnong ata, 7 years nga ag-famine. Save for emergency. Agurnong ka, tapno, agkaroon ka ti balay mo, kasapulam ti balay. Pero no agurnong ka lang, kakabsat takayat mo ti bumaknang. That's not right. I-unlearn nyo, di kita nga panunod. Hanyo kasapulan ti agurnong tapno bumaknang kayo kakabsat. Kasi hang accumulation ti mindset ti believer, anak ko na yo, generosity. Kasi there are people, they want to feel rich by accumulation. That's poverty mentality. The true wealth kakabsat, it's in generosity. Kaya ko na di Proverbs, there is he that scattereth. Diba? Kung baga no kitam Jeswel doon, nagat nga ni kagudwa, gibing na amin kakabsat. Amen? No kitam Jeswel doon, nagat jay halos kagudwa, nagat gibing na amin ang. Wow! There is he that scattereth. And then what? Increase it. Amoyo ti pakablesak. Hanga di kita ibabak na nga makaitad ti dadakila amount. Kasi batit porsyento na di jay. Ti pakablesak, di kita ibabasit ti panagin income nang grabe ang giving mga kapatid. Permi pakablesak di gijay. Hanay sut dadakil, agsweldot 15,000, 12,000 kada bulan, 20,000 kada bulan, talaga minimum deta kakabsat. Ngam bakitam ti giving na grabe. Grabe. You see that? At awan di greed generosity kakabsat May kadwa, deta greediness kakabsat, may tugot mo kad dumatay ka. Iso nga datayo kakabsat, hanamot dakas nga ti Apo, parang ayan na tayo. Angam ti mindset tayo manditan, mindset manan. O no ikan na ka ti Apo ti blessing, ikan na trabaho, ikan na ti balay, ikan na lugan, ikan na opportunity, anat mapanunot mo. Oh, no ikan na ti Apo opportunity, anat adata panunot mo. Urnong latta kakabsat, pabpabaknang, no. You have to unlearn greediness. And you need to learn what? Generosity.
Oh, amen. Kat malaksit ka datay nga dati Pilipinas, praise God. Da kayumot nga data abroad, hanga det agpapabak ng lat pampanunutan nyo. Greediness det kakabsat, unlearn. And you have to learn what? Generosity. Amen kakabsat? It's not the accumulation that makes you rich. No, before God, no, it's not. It is your distribution, your contribution, your donation that makes you rich before God. Kati apo nakaayat eh. My God shall supply all your need. Kunana ka, di kita cheerful giver kakabsat eh. Amen? Unlearn and learn. Kunam kat, awan na, kakaiso na nga nagbanugak. Ay, kabsat, uray nagbanug ka, nohan nakatinulungan ti apo, awan. Kat uray ka sano pa nagururundong mo, no, pinitik na ka ti apo, at aduntot magastos mo, ngamta urnong mo. Naawatan nyo, di kita nga mindset kakabsat. So nga masapol ti mind shift. Amen. As I close, no kuma-computer, masapol tayo ti new operating system. So, if you want to live a fruitful and victorious Christian life, you need to unlearn the old operating system and learn the new operating system. Una ni Apo Jesus, follow me, awan, uri makigimgimong ka, you'll never be a true disciple of Jesus if you do not renew your mind. Okay? So what are the 6 major mind shift? Ulitin tayo. Yan nadtati dapat nga mabaliwang king ka. Oh, kita nyon. Number 1, from the world to the word. Oh, baka ti panunot ka istilong pelang na inlubungan. So ana, so katam, word. Is that for you? Okay? Number 2, from earthly to, oh, baka deta kakabsat. Number 3, from self-centered planning to Christ-centered. Number 4, from unlearn fear and learn to walk by faith. Oh, next, number 5, from anat kunak itay, no naimot ka, dadamay lumlum ka, ngam no masursurum ti tumulong agserbi, iyaon na ka ti apo. Oh, but you have to unlearn it. Unlearn it. Next, number 6, from what? To, you see? Oh, sino kada kayo kakabsat, iti adda nakatamaan na dita, itag na ima na. Oh, nay ka. Deta tinapintas nga espiritu ti HBBC ka. Uray matamaan kat gusto na ka. Amen. Ang kimot laging kuko na. Amen. Naragsakay mo lang na tamaan.